Ia o ke le exami e fai se ka COVID. Ai o wala Amerika ia. Ma ngai ai o si post le anga o wa ai e lungo Facebook. O fa pe ala ia. O nga o le wale le o ko ngi kai ni a wa kai o le sofa. Ia pe o mea nga wa nga wa ia. O ke fia fa so aku le post le anga o wa ai e lungo Facebook. Because e a foi. O roka whaanga unga foi nga. Sa whatalua. Mana tua. Ia le kou. Man kua kou roadshow. Kai au. Ai e uma. O nga o kango lea. E se aku ma whaaso aku le post le anga o wa ai ai. O le post. A le whare tua o tui a. Whare tua o vise kota. Ia, o le post le ngā le ngova ai ai, e uma, o ngā o kango le whaasoa aku. Ai, e le i o yesi whaasoa, ia, mua whaatalo whaatu, e le umi fo isi whaasoa, o ngā, o wala mai ngai kai au, ia, le kuki ki kāsu kasi, ale ngai au, ke le i alu i whafoma le poku, e le o, e whai asi, le o mālusi fo, le o mālusi le tino, ia, whaatalo whaatu, ia te o tō umama whai ona vi u maile nei video ona e tā ua lava le mata upu fo ia po le mafua anga wala i ona o nau e fia wha asoa atu se tasi o vai ngoli post ia o le post pe ona o tana no atu o le post ale whale tua o tu ia o vise kota le whale tua ia vise kota ia tu lo lava ia o la suafa o la paia ia o la suafa o lo o fa suafa ina la ua ia ele o ia tele sa o malmala maanga o ke le I study nga fo le nga va inga pa o te loa ia ua ia suafa lo fa suafa ina la ua ia o le ta ua ni te o se ia o le o tai au o le palota sa fatalua o I know the roadshow na ka paluka le ele o le paluka o le roadshow ese o le amakanga mai fo I fa fo sa ka fa asua I le taimi fo I na o fa alongo ai ia ua fia awai mai ia le tofa po le fiunga fo I le faipule ia tu ia I le fast sa au le makingoa sa le sa u fia ai pa wale mea fo I lea sa o wiloa ma o kau pipi ai lo ma fau e le ia faina o nga o winga o na winga na tai loa mai ia fo I kaini fo I kilo aku ai I le vaenga wha upu whai le ale kule o le whai mai le vaenga le pulu kona ia I ese fo I a winga o sia whai pule se a o ka vaai ni o ngā winga fo I le pe o winga o le si vaenga ngai ia pe o le vaenga nga ulangona I lava ia atonu ele se a whainga pe a se su mai fo ia lana fionga le whaipule I tatou tu mu ia alua ia le ia kako loa uma le sisele o malama fo I se ona fale tua ia le pe o whaalongolongo atu ia ua mu se senga ula ia le afionga ia I le fale tua ia vise kota ia whaafutai ia ai ngea lai I le kai au o ke le friend I le fale tua ai ngoso mai le feed le Facebook feed ia o ngala o whaapia ia so kiliki ia po le ale maka upu ai pe o se mea yongo lelei mo au ia pe lelei mo o to umawi ia ai manga ia la lo whaalongolongo mai
A o lea o whaitau ina atu. E alango mga a whaikau, nga ia awange I misi fo ilele se upua langa e se le matarango fie, e se lo fia I lo whaitau a kunga I le post fo ia a vise kota. Mana ia ia paual mea whaamali aku. O le ale mawhaianga o I le post aku a wai ke le ale post. Ai a whaapea rawa I mawhaionga susu atu I le Facebook. Ia ona mawhai lea ona maua le atoanga o le post. Ia o le amakangai o le post. Ia pe o upu fo I whaalangi langinga o le tu malo o na pa ia mama malu o le tu malo ia ma ele o ia le malama o floro se for kalinga o floro ia pa matango fia ele ai mani whaamatalanga fo le po o ni upu sa uwa ai no a fia ai lo finangalo a tonu lava o lo a fia ai finangalo le plukona ia ai o ni upu ia po o se post foi e whaatupu te leina ai ia lo tatou fia ia o le o tatou iloa bo ato alo na loto malo na fina ngalo ile liliu ese mai le tu sai ai o le ua tu mai lo na nganga ia mua o le alo famoni isi ona to alua ile fiona fai pule ia lona lua ia wa sui foi ma fa ia wa ke le foi fai longa wa lato ilua elena wi se kota e fa pena le ke le o isi sai o le laiku ia wa liu mai ona fa me ia ele o upu o ngaluenga ia o ai si ale sona la ngona fa pena o lea fo ila wa fetau I le road show o lea wa o mia sa fatale sa fa manu yanga wa leva o natali nga kalosia ia awane I avea fo ia le mea lofa wa leva ona fatalitali iai e mo wa leva ona fatalitali I le taimi ina kuai ia le vai ngā kupi ai o se mea wa leva unga fola mai ai unga o lea sa kaumawhai ia maukingoa ia solonga lelei ia malelei mamauku mamaupopo ia le whaalunga o se leni nei mai ainga uma o le tu malo ai o te talo ia awa nei a vea fo ile nei mea e o so ai se si fai fo I se si mea pe fo I ungi mea e kau fofo aku lingi kani ia o le post la lia o no sa man ai o le o fai tau natu o se na o sina vaenga tu sa o le vaenga muli ale ngi o le post ia le o fai tau natu ia oni mafau fanga ma ya vi se kota ai le oa ele oa ma ya me le fale tuor fai pule sa fatalua o te pui I o langi soifua ma pui I o langi pa ia ma pui I o pa ia ma mamalu ma o faa vai papa I upu fai o malo ina ia awa ne a tafasa ina ele faa suanga a Samoa malana tapua inga awa o le maota I tia fau o le maota o le filinga a Samoa ia karosia o mangingo mai ia le ngā vainga a whapia ia se upu ele o sao ona wha leo atu ia atunu o nai mana malama le ia le pa ia ma le mamalu o sa fatalua o no piai
I tu e fia o le lalolangi. E tā ua o tō ia te au. I lau tau tua mamau. Ua toa I ai le mana o mianga I sa mua nei. O lau tu umumusu mamau. E nofo ai I lunga le lo o matua. Ai ta oto tau tala ai le toia ina. O la manu lau ti e lu I tau ai. Lo I ai I upu whai o malo e whaapea. Ia whai se tino o au tala. Sa whatalua alo I o whaiva. Ma whai malu o whaiva. Awhiwhi o mai I le aso tu o nai. O atai au lea le aso wha. Iulai le masina le nei. I le iwa. I le tai au. I le maota I tonga mai. Tātou whiloa iai Male Roadshow. A le tātou vaenga. Wha upu whai ale fast. Ai se I tatala le taui. Le tau I sā. I le susunga. A le la au le mali e toa. I le malai ma le maota I tonga mau. Aua tātou te misia lea vanua tāua. Au mai lo a inga. Ma sa wo. Ia poni a wo. I lea whilo a inga. Ia whaali sofi na ngalo. Ma shea ma le whaalo alo. Ia ole nā. Olo o wala au lia ina o ma le itu malo. E lea whionga le whalitua. E susu mai ma mali wane. I le maota le o tonga mai. Ole wha le unga ni nā. Ole maota I tonga mai. Ia ma au mai foi. Sa wo. Ia po sa wo lai. E wha alua whesasi ia longa ma whau. E ia se mea I le ufia I le awhionga le whai pule ia tu ia. Ia pio se mea fo I le ufia I le whare tua. Ia po se mea fo I le ufia I le a ingosi. Ia au mai whai sau tala e wha malosia. Awa o le susu mai. Ia I le roadshow. Ia o ina. E maua ai le tali o mea uma. E le maua mai kua. E le maua mai o le siku. E maua I le roadshow. Tae au. I le iwa le tae au. Ia o lau invite fo ina. A whai o lo e maua mai le nei video. Ia ma le watu. Susu atu awhiwhio atu. E mafuta I o le roadshow. Whai ai fo isa o whesili. Ia po le lava se mea o lo o whaafatu uru I le mawhau whau. Ia o le o kahe au. Ia o ingai whesili ai. E te whesili I le awhionga le sui pale nia. Ma le mamalu o le kapeneta o le aiai. Awa o le kei loa e o le a le a wai le awhionga le I pale nia. Ke le o makingoa. Ai pea te tau whaalongo atu. E le a wai. Ia a whaapese se ia. Ia whaamangalo mai sau. Se upo o se se whaamakalanga. Ai a whaapea e le a wai lava. Ia o lona winga o le awhionga I le tamaita I le sui pale nia. Tamaita I le minister tupi. Ia Mulipola Ana Rosa. O lona winga o ia o le atata. Ia male mamalu o sui a minister ma minister lango. Ia le a inga atu ale fast o ila to o lo fia pea e muli I le mea e awai atu ai ia tato whainga malo. Ia e mese ala I aso ia pe o le aso le atai au. Mana o mia I le whainga malo. Ia sui lea ua te loo to sa ia vai maunga tolu I le isi ala tau whainga pālota. Ai e mana o mia lava sui nei. Tele mafua anga. E ala I ona mana o mia. Ona e mana o mia le lua vai tolu. E toi whaasa o sao ai. Ia tu la fono. Ai mai se lava tu la fono ia o whanua masuafa. Lea ua whipi o sae solo ai. Ia le tele o mea I totonu o a inga. Mawhau.
I le manuia o oe o louto alua ma lau whanau. Ma fau fau. O aile whai ngā mālo sa tele aini wha manuianga mo oe ma lou aina. O se wha asoa ande nā, se wha asoa vai ni nā, mai a floro. O na o ngau lava ia wha au o atu. Ia le wha asoa ni. Manu o lea ia ana I tūla e whai ai lau whiwhilinga. Whai ai lau whiwhilinga. A whai e tele o mautinua lava pe moni le sisu atua. O le wo whai aku e moni. E te la ngona lava I lo roto. A wi loa fo I e whaarua whisasi lo mawhawhau o te whai atu lava o te le o mautinua. Pa o le wa o whai atu e moni. Wha o popo I ai malo o wape tasilia mafuanga pe ngā tau wha ale tonu ai mawhawhau fo I ois. Ia wha pia una o le whale tua le o lea ua o lea ua uma ona o whai tau atu. Ia lea ua invite aku o tau male wha alo alo. Ia susu atu, male watu, awhiwhio atu. E mafuta atu le roadshow atai au. I le iwa, I le maota I tonga mau. O le nā. Whaasua pupu ngā winga ngā wainga. Ia pe o sa ufo I au wala lea e mana awa ko ai I le awa mal whaalo alo tele le mamalu o le itu malo. Ai me se o e mawhai o na pāluta. Mafuta atu I tonga mau tai au I le iwa. E ila masi kama I mea lea. O ngā isu inga fo I a tonu o la wailo e nisi. Ia au ke ilo ai ke le a nisi e le o maki mua. O le mele o le age pension. O le age pension ma le retirement pension. E ese. O le winga o le whaamakalanga. O le kausanga fo ilea le li kaya ai. Wa o ingi ai Australia. E li kaya le ongo fiku. Ia. A whaapea la e ke ongo fiku a la wai ki whainga luenga. It doesn't mean e ke le aru e ke apalai I o le wa I o Centrelink. O le social welfare I si atu no o le wings I New Zealand. Ia o le Centrelink I nei ia mātou. A whaapea e te ono fitu. A o la lava e te whainga luenga. Pe full time, pe part time, pe casual. E te alu lava e apalai le age pension. E te o whaapea e le ai ke le uli kaya o le alawa ki whainga luenga. Ona e le alu ai le ai. E te alu pea, e te alu lava. Awa, lai whaapea isi. Ngā o e lai whainga luenga e mawhainga o e apalai le pension ne a le Centrelink pe a ongo fiku. Le ai, e so o seisi lava. E o fo kusa pe lai ke whainga luenga lava. E ui o lawa kakaunga ili kaya ile ongo fiku a. E ke alu pe fo I o e apalai lau pension. A tonu. E le maua umamai lau pension. Ai maua maisi na vaenga e fuafua I lau income na e maua. O le mea le nā, e alai o na tele isi tangata e wakakaunga li kaya. Ai o la lava e whainga luenga. Po ua kipi aso, po ua kipi kula, wa e maua lava lona tuni. A la fo ia maua maisi mea mai o le malo. E wha upopo I langa income le ai. I langa income le maua. Ia. Ia. Mea le o le whai o mea ai. Ia. Ia o sa mo foi ai foi o vili mai ni kupe.
Ia. Ia, ole advice le na. A whapea e te le o alu e apalaisa o pension o na o lai te manatu o la lava e te whaingaruinga. Ia, e te alu pia, e ke alu lava. Ku sa po a fikus fulu tau sanga o lai te whaingaruinga e te alu lava e va aima tau mwhai apalai. Wa e iai lava sina va ainga e mawhai e ngonga e entaito iai. E wha upopo i lau income nei maua. Se ia o lava ina e nofo ua e le to e whaingaruinga. Ia o na maua loa leo lau full payment. O lau age pension. Ia. Ia, se mea ngā o le retirement pension ma le age pension. Mea ngā lea la inga ngō wha amu ia ia Samoa. O lai in taito kanga ka malava i le tupe lea Pau le mea e peia o ke langunga e kaunki kilo. A wha pea e ke fikus furu. A la lava a wha pea e ke ongo lima. A o la lava e ke whaingaruinga. Kaulanki kilo ia le vaenga le ngā. E le kakaunga maua le vaenga umari ngā. Ia le kupe lea e maua e fia. E kolse la e kaunga le maua. A whapea fo e ke fikus furu. A la lava e ke whaingaruinga. E le kakau fo inga maua. Se i longa na maua le sau income. Ia whakoa in taito loa lea. I le tupere nā. O ke leo makingoa. Po le mea ngā le happen. Po le mea everyone, whether you are working or not. Lai maua lava. Pa le ai e kaunko e se ke unga fo inga le. E le whapea e maua lau pension e koe whaingaruinga. E le whekaui. E le whekaui. Kaunga whai. A whapea e te ono lima. A o la lava e te whaingaruinga. E le kakaunga e taito oi. I le toru se lau tā la. A whapea fo e ke fikus furu. A la fo la e ke whaingaruinga. E le kakaunga e maua le kupele ngā. Ia. Ia. O se tala le nā. Ia, whamanga no mai lea wha. E a whai ele o manino fo i lau wha ngā anga. Ia po ua iai fo i se upo sala. Ia ai. In case fo e wha pe se si. Pe e se awa o whai tau i nā tua i fua le poster. Yeah, I can. Taylor, I can. Oh, yeah. Ola I lunga ole. The whole world is reading it. Ole fo ela whaika. Langa ole ai mata na tangata matatua. Ma le tele o isi le ini Facebook. Lea ato no le mata mai le YouTube. Ya le ala maka mai ai. Ai o whaita watua le. Ia si vai nga muli lava ole post. Ele ole post akua. Pa o si vai nga lea muli ia o tama whai ka waku peko ke manga whai ka umaku le ana whai ka umaku e awa o ako me whai ia ma awa ne ngalo wha manatu atu tusa lava po ngā wa e le eiti ke li kaya po wa pasi e ke alu lava e apalai la age pension ia e le wha apia e kele o li kaya o ngā o lea la vai whainga runga ngat wha apia le ai 67 no kau sanga e alu lo Centrelink. You never know le lope ke ala kua mo mai asinga o li masfuka la i le fortnight ia o amoa e wha popo i lau income ngai wanga wa e o kau sanga li kaya ia o se tala le nama se upo ia pa to fa so fua ina tu ia le fa to fa so fua ia le fa le la ko e moi pa so